nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe mukamubwiye kubana nanjye ndakize Fred reka mbararikire kuza kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo amakuru ahari nuko kuri ubu ngubu umutwe w'abagwanyi ba M23 bamaze kwigarurira agace ka Mushaki nyuma y'intambara yahereye ku cyumweru ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 bari kugerageza kwigarurira kano gace ka Mushaki. Aya makuru akaba yemejwe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa aho yanditse ku rukuta rwe rwa X cyangwa se Twitter avuga ko ubu ngubu umutwe wa M23 wamaze kwigarurira agace ka Mushaki nyuma y'igitero ingabo za FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bari babagabyeho. Yakomeje avuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo zongeye kubagaho ibitero mu bice bitandukanye birimo Ruvunda ndetse na Kibati yewe no mu nkengero zayo zose, nabo bakomeza kwirwanaho nk'uko bisanzwe kugeza birukanye zino ngabo. Uyu muyobozi w'uyu mutwe yavuze kandi ko ibisasi ingabo za Congo zarashe zangije ibintu byinshi by'abaturage, ariko kandi M23 yagerageje kwirwanaho kugeza birukanye zino ngabo. Ahaberaga imirwano ni mu nkengero za Mushaki ahari ibirindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo. Mu masaha ya saa 2 zo kuri uyu wa kane nibwo M23 yigaruriye burundu santere ya Mushaki, ndetse amakuru y'ifatwa ryayo yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'uyu mutwe. Mu butumwa yanditse ku rukuta rwa Twitter, Major W'Ingoma yagize ati ingabo za M23 zabohoye Mushaki, umwanzi yakuye imishwaro, bataye intwaro nyinshi ndetse n'amasasu. Yanavuze kandi ko uruhande rwa Congo ndetse n'abambari bayo batakaje ingabo nyinshi muri iyi ntambara. Bibuke kandi ko atari ubwa mbere M23 igaruriye Mushaki, ubwo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka M23 yigaruriye isantere gusa yemeza kubivamo nyuma yo kubisabwa n'abakuru b'ibihugu bya East Africa. Umuvugizi w'igisirikare wa M23 aremeza ko nyuma y'intambara yahereye Ninga ko Bidasubirwaho ubu ngubu bafashe santere ya Mushaki, agace k'ingenzi ko muri teritwari ya Masisi y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibice bya Mushaki, Karuba, Kirorirwe n'ahandi muri Masisi kuva mu kwezi kwa 3 uyu mwaka hari hahawe ingabo z'u Burundi ziri mu mutwe w'ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community mu rwego rw'amasezerano y'agahenge yari yagezweho nyuma y'uko abagwanyi ba M23 bari bafashe ibice bya Masisi mu ntangiriro z'uyu mwaka mbere yo kubishikiriza ingabo z'akarere zagombaga kuhagenzura. Major W'Ingoma yakomeje avuga ko babohoye Mushaki kuko abaturage cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi bari mu kaga cyane. Gusa leta ya Congo nta kirabivugaho ndetse n'igisirikare gikorera mu ntara y'Amajyaruguru ku ifatwa rya Mushaki. Ifatwa rya Mushaki riremezwa kandi n'umunyamakuru wigenga ukorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Major W'Ingoma yashinje ingabo za Congo ndetse n'abambari bayo gutwika amazu y'abaturage, kwica inka nyinshi ndetse no kwica abaturage bari mu karere ka Mushaki cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi. Gusa nubwo leta ya Congo itaragira ikibivugaho, ariko mbere hose leta zahakanye leta yahakanye bino birego bya M23 yuko ziri gutwika amazu y'abaturage ndetse no kwica inzirakarengane. Iyi Mushaki ni santere iri mu birometero 36 mu burengerazuba bwa Goma, ndetse ikaba iri no mu muhanda mukuru uhuza Goma na santere ikomeye y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ya Rubaya iri mu burengerazuba bwa Mushaki. Ndetse amakuru ahari nuko yemeza ko ubu ngubu imirwano ikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC hamwe n'abambari bayo. Major W'Ingoma yakomeje kubazwa niba bafite gukomeza imirwano bakagera Goma, ariho umurwa mukuru cyangwa se kapitale ya Kivu y'Amajyaruguru. W'Ingoma yasubije ko nta hantu baba bifuza gufata, ariko kandi ingabo za Congo cyangwa se umwanzi wabo akoresheje agace runaka kugira ngo bagabe ibitero, bagerageza kureba ko ako gace bakageraho kugira ngo bahagarike ibyo bitero. Yongeye ko umutwe wa M23 abereye umuvugizi utifuzaga gufata haba Rucuru, Bunagana, Kiwanja, ahubwo ko ari ukwirwanaho kugira ngo babashe gucecekesha imbunda ziba ziri kurasa ku baturage ndetse no mu zabo. Imirwano ikaba yongeye kubura mu gihe muri Congo
hategerejwe ingabo z'umuryango wa SADC ko zihagera nyuma y'uko ingabo za East Africa Community zirimo kuhava. Leta ya Congo yanenze cyane izi ngabo za East Africa ku kuba zitarabashije guhangana n'umutwe wa M23. Congo ikaba ifite icyizere ko izi ngabo za SADC zizabasha gutanga umusaruro nk'uko zabikoze mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo izi ngabo za SADC zirukanaga uyu mutwe wa M23 mu duce wari warafashe turimo n'umujyi wa Goma. Iyi mirwano iri kuba kandi mu gihe Congo habura ibyumweru bike. Iyi mirwano iri kuba kandi mu gihe muri Congo habura ibyumweru bike ngo amatora abe, ariko kandi perezida wa Congo Felix Tshisekedi yatangaje ko amatora atazaba mu duce twose tugenzurwa na M23. Iyi mirwano ikaba yongeye gupfiramo abasirikare benshi b'Abarundi, aho amakuru ahari yemeza ko abasirikare bapfuye b'Abarundi bagera kuri 200. Mu gihe mu mirwano iheruka yabaye kuwa mbere ku itariki 4 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka, byavuze ko haguyemo abasirikare b'Abarundi ndetse barimo n'abafite amapeti akomeye